D. Jefferson and David Ann Santos, Dave Clarin, Jeneline Baluntag, Cesar and Jocelyn Baluntag. Kapasalamatan na naman ng King Aldon ng K. Bayton, 7th birthday, Joseph Marcos Santos. Good health, Cesar and Jocelyn Baluntag, Rafael Dale, Franco Dale and Dave Clarin, Joseph Marcos and Angela Sophie Santos, Jeneline Baluntag, Jefferson and Debbie Ann Santos. Special intention, Father Ryan Suma, Father Raymond Reyes, Father Fernando David, Debbie Ann Santos, Franco Del Clarin, Dave Clarin, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Alexander Serrano, Norma Fajardo, Dietz Anita David and family, Emerito Barrera, Federico Mandap, Ning Torres, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Teddy Tumang, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali. Para king malalagawang kapaldanan dari, Felipe at Corazon Pajardo, Elmirong Quillo, Mark D. Kleiner Bayani, Pat Ahos, Rosario de Morocot, Father Rolando Lopez, Leonor Salazar, Virginia Sumawang, Rosel Montemayor, Charito Obsequio, Monica De Leon, Joy Manalo, Alaysa Reintulio, Merely Manalang, Pope Francis, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Belia Trinidad, at Mark Antonio. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Domingo, Eleuteria, Alfonso 9 days, Father Pablo at ding maldang kaladwa king purgatorio. Puntam kitagyunig pampo ning anak po ning banal na Espiritu, ing ginumantabeya kaya kayo, maya pa abak po kaya kongan, kapatad, si Shanta daring kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banal na misteryo. Ikang mituburan, ban pakayapan mo daring palpikasalang sisisi, Ginoo pakadudo, ikang dinatang, ba mo lang ausan sumisi, ring makasalanan, Kristo pakadudo. Ikang mamilatan wananingig pa, ba na kaming patawaran, Ginoo pakadudo. Ing Diyos alubos mayupaya, pakadudwan na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na katasana king biye alanganga. Manalangin tamo. O Ginoo pagparalampo mikeka, panimunan mo ing sablang dapat mi,
at ang tabayanan mo king kasaupan mo. Baning sablang panalangin ng pondapat mi keka ngan magmuda, at king kapamilatan mo, karin mo naman mapupus. Itiadwan mi keko, Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabiyempon magari kambemo, king kameto nga ning banare espiritu, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't, king libro ning Deuteronomio. I Moises sinabi na, king balayan, lawan mo, babiya kong ngeni kaya kayo, ing pamagpasya, nung isano, ing pilinan nyo, ing biye, at ing kapanayan, o ing kamatayan, o ing ewusto. Nung pamintuan nyo la, ring kautusan ng Diyos, asasabyan ko, ngeni kaya kayo. Nung luguran niya at tuparan, ding sablang kautusan ning ginong kaya kong Diyos. Kanita mi bendisyonan niya, ing biyeyo, at dakal kayo, king bilang karingking gabon, ape nga ko ng ibye kaya kayo. Nung kayo maminto, o makiramdam king Gino, at gumulot bansamba, at sumuyo karing aliwang Diyos, kanita magisan kayungan. Sasabyan ng ngening aldoy iti, king kayo magluat manungkulan king gabon, ake kayong pupuntalan, sumangid na ning ilog ning Ordan, banbanjan. Ausan ke ing banwa, at ing yato, bansaksyan, dako king met, king ngening aldoy iti inapagku kaya kayo ing biye, o ing kamatayan, at ing bendisyon, o ing sumpa. Inya ing pilinan nyo, iya ing biye, ban kayo, at ding maging lahiyo, elamate. Luguran niya ing ginong kaya kong Diyos, maminto kayo karingutos na, at manatiling tapat, ban kumaba imbiyo karingking gabon, ape nga ko ng ibye, karing makatwayong i Abraham, Isaac, at Jacob. Ing amano ning Ginoo. Mapalad la ring ating kapanayan king Ginoo. Mapalad jo ing taong makiramdam, king tuturo ng mayap at dapat, at makikyabe king dapat ning makasalanan, ni makiluklukan, kareta nga lang Diyos akatawan, matula na lang pamintuan ding kautusan ning Ginoo, at kaya lang pag-aralan, aldo o bengiman. May nga riyo king tanaman na tutubo, lelening danuman, at mamo ngayo king kayang kapanaunan. Sagiwa lang parati ding kayang bulong, magtagumpe sa blalang daraptan. Dapot ding makasalanan, lamakanyan, se pulawaring pipaid-paid ning angin. Ingatanin ning Ginoo, ing tawong makatuliran, dapot ing tawong makasalanan, mira siya king kapahamakan.
sumayap yaing sukat yung daptan at aliwaing emayap ban kayo mate kanita tune makyabiyak kayo ing Ginong Diyos. Ginuman tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita agpangkang Lukas. King panaunay tay Jesus nga nakarengke ang alagad, sukat siyang dumalan da kalakasakitan ning anak ning tawo. Tangyande ring makatwa daring Hudyo, ring pamuntok daring pari at ding tadaturo ning kautusan at patende. Dapot sobriyang mie king katdungaldo. At sinabi na naman karedangan, nunging ninuman bisayang tuki kanako, kalingwaning sarili na, pusana ning krus na aldo-aldo at tukiya kanako. Ulinging ninumang magligtas king Biena, abating naiti, dapot ing ninumang mibating king Biena king Udiko, akit naiti. At tiniyawaring apakinabangnan ing tao, nung maging bandining mabilugayato, dapot mipahamak neman ing mismong Biena, tunay alaya. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayongan, na po ninumpisa na nening Santa Iglesia ing kayang Kwaresma, kapamilatana ning Miyerkules de Ceniza. At sigurado ko po na po ringega-naga ng pisamban, ampong nung nuka rin kaman munta ketiking Pilipinas, siguradong sasapakla ring ega-naga ng pisamban, ampong halos sisimbala. O nabing ipin, kening metong abaryo, 8:30 na pining misa na ning bengi. Kala ko wala nang simba. Marakal pa mo rin ning sisimba, andyang mumuran papayong na pa rin mismong sisimba. O ngening kutang nukarin nala. O nukarin oretang marakal napon. Napon kukulam tangan, sasamal tangan. Napon makipagunaan tamo kayong kilob ng pisamban po talatang luklukan. Napon sasamaltangan, nalungubtangan kayong pisamban. Bangkanta pa din ang abo. O no ka rin o rin abu-abu nga rin eh. Alana lo. At yun nala ka rin kanya-kanyadang gagawan king biye, bigla-bigla na lang tinakas. Of course, we cannot judge easily. Uling posible at inamang mayayariwang kasasangkanan. Pero yung kutang, nung agawada na pun, da kaya agawal doldo? Ito yung maragula kutang eh. Because if you can do it once, can you not do it every day? Ita mong dyan memong kakapuring kita panawon, anong nuka rin, simba ka. Dyan mong kakapuring kita panawon, itang mga di ka, itang isingit making kaya kang schedule, ing panawon mo, bang kanta munta ka pisamban. O napon makanyan po yung akit tamo eh, asisingit tamo, pwede tang dinan panawon, pwede tayang ibyemorin kaya katang pagkakatawon, kaya mismong pamanyan ba. Pero, posible, na ano itang napon, masyado mong ang gamuking abo. Ang gamuking abo. Nung makanano yung abo, susulapo. Ring tao mo rin yata, susulapo na naman. Nung makanano yung abo, potang mayanginan na naman. Tuki na laking angin.
Kaya pinkadugurang kapatid, king kaya katang ebanghelyo, ing paganakana, ning ginutamong Yeso Kristo, king pamagumpisa ta king Kwaresma. Nanong paganakana kaya katamo, sana emo itang suda-suda po, ing pamanukita mo king apong Geno. Emo sana itang suda-suda po, ing kaya katamong kabanadan. Emo sana suda-suda po, ing kaya katang pamangadi. Nune sana interiorize tamo king kaya katang pamibiyebye, so that by interiorizing it, doing it sincerely, na ano nga gawa tamo, atukyan tayo ingapong Ginoo. Emo king pamamwat ng krus, nune atukyan tayo ing Ginoo, king kaganapan ning pamanyubling mebye. Atukyan tayo ingapong Ginoo, king kaganapan ning biye. Kaya nga nang sasabi ng ginutamong Yeso Kristo, andyan king kaya katang ebanghelyo, na mo pininga pala na ning tao, nung akwa na nga ning eganagana, pero abating ning biyena. Diba? Kaya pinsabihan na kaya katamo, mas importante, api ning biye. At emo kabud biye, api ning kaganapan na ning biye. At makanano may akwa yung kaganapan na ning biye, akwaming kaganapan na ning biye, nung mabiyasa tamong tuking mitmong katapatan at mitmong kalausan na dub kingapong Ginoo. Let me tell you, frankly, in Kwaresma po, ay po maligwang practice. In Kwaresma, ay maligwang duduban. Bakit uling iya mo kabudit ang mga di, magayuno, mamiesaw. Nune na nung atin kene, atin sinseridad. Atin sinseridad at atin beluan king kaya katang pilubluban na bisa tamong magbayo, bisa tamong kumayap, at bisa tamong mipalapit king apong Ginoo. Ngeni, makantaya mo rin po ba yung buriyo? Nung makantayin kaya kayong buri, ngeni, kailangan mabiyasa tamong pusanan niya yung krus tamo. Nung makantayin kaya katang mismong kapag nasan king kaya katamong biye, mabiyasa tamo rin sanang ibuat da reng miyayariwang dalanan tampang kapag subukan kaniting kidub na ning Kwaresmang iti ampon king kidub da ring kaya katamong biye. Talakad tapo. Kareng bayad wala ning pakibata mo, Ginoo gawan mong panibatan ning kapatawaran mi, ing kaya kang lungkot at kasakitan. Para kang Papa Francisco, para ka rin kaya katang obispo, at ding sablang pari at magpari, at para ka rin may pagkatiwala king karelang pamaningat, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin hanggang galamen ng gobyerno, at ding sablang katambayan da, ban ing manimunarang dinan pansin, ya ingi kakayap ning kabilugan na bansa, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring maglakbe king dayat malat at king kalawakan o karing dalan, magmanew lasanang mitmong kaingatan, ban maging masaya ing karelang pang maglakbe, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katamongan, makatipon kaniting banal a kapulungan, sumulong sana at munlad ing kay katang kasalpantayanan, ing kay katang kasiwan king Diyos at karing kaparatang tao, manalangin taking Ginoo. Ngeni adon taming sarili tang kapagnasan. O mayupayang igpa, kaniting pagumpisan mi ing kaya kaming Kwaresma,
Ing disiplina mi sana kaniting pamanuki, gawan mo sanang matigit. Kapamilatana mo rin kaya kang malagrasya. Banking kapupusan nanditing kaya kaming pamagsakripisyo at miyayadiwang dapat akabanadan. Makapakyagom kami king pamanyobli na mo rin sanang may biyeni kaya kang anak. I-Kristong ginumi. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning ka na, kwatren kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap na harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Nagapana sa aning ginuitin daw, karindamat mo, kaya kapurit kaligaya ni kayang lagyo, kaya katamong kasaklala, timabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, malugod mo lang tanggapan deting iyang pangmibabo ning banalay altar mo, ibungara sana kaya kaming kapatawaran mo, at inging ikaligaya ning lagyo mo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabi kaya kayo, tas yoring puso yo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin manoig pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Pigkalub mo ka rin anak mo, ing pagmasosyan da banwa-banwa ing fiesta ning kaligtasan, king mit mong tudat kambening malinis sa pilubluban. Magbayo saning kayong-yungan mi, king pamanalangin, at pamanyapat-mayap karing kaparaming tao. King kapamilatan ning pamagmasusimi karing misteryo, amagkalub pa ni bayong biyeke kami. Misadsad kami sana, king kaya paning grasya, apagkalam mo karing anak mo. Urinita, kambering sa Blancoro ring Angeles karin banwa. Daradit ming kaya kang ligaya. Dahil makiabi kami kingalang tuknang dang pamamiya kapurian kaya ka, kabang aming ang sasabi. Diyos sa mayupaya, mitmuin banwa diyato, kaya kang ligaya. O sana kito katas-katasan, mapalad niya yung daratang kinlagyuning ginu, o sana kito katas-katasan. Tunay kapin banaloig pa iking panibataning iking sibol ning sablang kabanadan, ulinitay panigapumi, itugtug may nga espiritu mantimayng titipang ambon karetingain mi, ban pa banalanadat para kaya kami, gawa na lang katawan ng pandaya, ning ginuming Yeso Kristo.
At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayin na kusang lub, dinawning biyena king pamayla sampon kamatayana. Kinwaning tinape, pasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape dinwang naiti kareng disipulo nat ngana, kuanan iti kongan at kananye, uling iti ang katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwa ning kadis, pasibay pasalamata nakat pinuri, dinwang ning kadis karing kayang disipulos at ngana, kuanan iti kongan at minum ko kaniti, uling iti ang kadis ning daya ko, ing daya ning bayan po nalanganggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para karing sabla, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan miyong pamakadudong igpaing kamatay ng poning pangasubli ng mebye, daraon miya kaya kay ting tinapya ning biyating karis ning kaligtasan. Lahan ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan wat sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misudo-sudo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong meto ning banal espiritu. Ganakan miyo igpaing banal kapudungan mo makalaganap king meto yatu, ban mi ganap iya king lugod, kambiyan ng Francisco yung Papa mi, Florentino yung Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mo na naman ding kapatad miya minuna ng pepay nawa king piwong kapanay ning pangasubling mebye, king pakadudong mo'y dala mo da, at ding sablang miyangon na biya kitang masalang harapan mo. Pakaduluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyerang angga. Ban kambening wana Virgen Maria ng induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kamben wani apostol at ding sablang banal, ami biya kalugudugod kaya king kaya kabanding panawon, apuryan ang po napaligayin da kasana, king kapamilata ng Jesucristong anak mo. King kapamilata na, kambena, ampon kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parangal ampon ligaya kaya ka, o Diyos, igpang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngeni king mit mong kapanaligan at lugod mausta king pa kareng amanong tiro ng Jesus kaya katamo. Pami, yan suban mo, isang pamilya, ilagyo mo. Datang kaya kami, kayarian mo. Ipamintuan ng loob mo, kaya sisuli, pagkiban mo. Ikakanan ni, king Aldo. Ibiyang mo kaya kami, king Aldo ngeni. Ampon, ipatawad mo, kaya kami, ligsala ni kaya ka. Antik pa ang matawad ni, karing ni kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isaw, king tukso. Inaikabos mo kami, king sablang maro. Ikabos mo kami king sablang maroko, igpa, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ni kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling kaya kain kayarian nating kayo payan, nating ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, sa igpaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na yung kapayapan lakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula saan babalikdan ng kasalanan mi,
nunay pasnan ming kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo. Lain ming pamayapa ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king nga danganga. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo, ipakitangin ning pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa nilalako king kasalanan ni Yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa nilalako king kasalanan ni Yato, ibiyang kaya kami kapayapan. Niyo'y Kristo, yung kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng Yato, nuwan na rin mayaos king apunanan ng kordero. Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupayang yaning tinggap miting kalam ning banwa, ipaniga pumikeka, king yan naman saning panibata na kapilan man ning pakadudo mo, ampon pangakabos mi, itiyadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya kaya kayo, bendisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupayang igpayng anak at ing Espiritu Santo. Ing misa may dawon ne, umeta mo king lugod ng Kristo.